Okay, thank you, Mr. General Bargares and Miss Catherine Dayab. So, before kita dumiretso sa kuratsa, ato na welcome sa City Councilors and Calbayog City. Waray ba? Honorable Enrico Tata Pasakas. Okay, Let's give him a round of applause. Ayan, kagawad, welcome sa kapiyastahan sa Barangay Kagmanibis, and I hope makakakuratsa ka niyan. Waray skip gawon. Sige. Okay. Tirahe. Na mga salamat sa aton